eskimini. Ngibhalele kwa-Identical Force ngoba kunedemoni, angazi ukuthi ngithi idemoni or usatanist obesebenzeka emalanga la. Umama ungenelwe la ekhaya, uma wabulawa njalo isidumbu sakhe safihlwa, wathathelwa imfoni zasisendela ama-SMS kwangathi ngumama owenze lokho. Ukwazi kwethu mina ngithola ifoni ngolosithathu bathi uma unyamalele mhlambe uye kojeke uyabuya. Then i-call ngithola ngolosithathu ukuthi uma ukhambila ke ekhaya kala lekhaya abantwana balele bodwa ngolosibili. Then ngithi la ngiyambuza usesami ngithi wena awukaboni next uthi yena akakanaki because ubuye ebusuku. Into engiyitholileko ekhaya umbulala ungene la basahlela uma bambulala bathatha imfoni zakhe bafihla everything ufakazi ngikhuluma asikatholi next yegazi. So ngiyarareka ukuthi utsotsi ungena njani ekhaya abulaluma nakaceda ukubulala uma afihle konke izinto azikho impahla zakama azikho. So ngicabanga ukuthi zimpahla ekusulwe ngazo igazi lakama zachiswa nengubo beyithi lahlekile umntwana milahlekile uma ukhambe nayo simthole ngemva ngale uma bamsamelise yona. Ngiphuke khulu mama mukhitshwe amehlo angazi ukuthi bebazama ukuthaka ngaye or yini ngiphukile emoyeni ngizubhlungu ngento enzakalela umama. Okay thana abakamlisi wamocheka umama umochekele akahlobokwa uma bekanuka uma ukhitshwe amehlo akayideserve yonke into enzeka phezkwakhe. Ngibhlungu umphakathi eskimini ulimele silimele sonke amaphoyisa kunandwa yenzawo ngilimele ngendlela umama mabulewe ngakho angenelanga kwakhe ekhaya akusisave siyasaba asikhona ukungena ekhaya nje kose ngabo 5-6 if gate le ivalwe uthi unayithi khohlo ngizwe ukuthi ngibani ongenawo akusisave at all. Ngiyasaba kwamina ngoba kwamina ngiyi-next victim ngiyacabanga ngoba uma bulawa imali kamalume umalume ukidnethiwe umalume akatholakali imali kamalume sasa iyaphuma iyadoswa mara umalume akekho ikhathi beliphethe nguma umalume ukidnethiwe esigayaziko ngiyanjengomathi ukuthi iphumile na mara ukugcina kwami last week Friday bathe ikhona yona ingenile ayikadoswa. So ngiyacabanga ukuthi umuntu obekayidoswa so yasaba mara konke ke uma bambulalele imali kamalume ababuyisa umalume nanoma afile ababuyise umalume. Ngiyathokoza. Yes. I'm very emotional on my side. I was not expecting this mangifika la. I thought mhlambe it's a different case, but mase ngizwa into eyenzeke nje ekhaya la sikhona bengicabanga ukuthi sibizele mhlambe ebukhosini la khona siyokuthola mhlambe ukuthi up to so far khosibrake.group khaya njengoba usa prepare. Okay, it's fine, unga prepare and then again ngifuna ukuthi ke ngithole bonyana isehlakalo lesi senzeke nini. Uma unyamalele kuhle ngathi ubulewe ngolosibili nge-18 then 19 sathola ikhona ukuthi uma akatholakali uye akabonakali singathi umuntu ophumileko okhambileko esondweni osami then mina ngisole 19 zanini ngiyangepheleyo uma ngicothe ngo-28 19 February mina ngithole nge-SMS leyo sesina kangiforwardela yona ngathi no akusenguma lo uma ngikhuluma naye ku-WhatsApp uma akabhali so then kula ngithethe khona ifoni ngafonela umama ngenext wangabamba ifoni ngafonela esikolweni kwasikima abantu besikolweni babuyizana ngabatshela ngathi umalume wakidnetshwa nje nguma bathi uma ulahlekile ngikufona njalo ngisedrobheni kulapho umama mthwala zokusikima abize nabomma abanye labeze bezekhaya ke mina ngaleso sikhathi angikho. So mina ngithena ngizako ngivuka ngolosine ngiza la ngiyokuvula i-missing i-case yokuthi uma ulahlekile nangisendleleni ngibuya kuthiwa batsho uma utholakele nasisidumbu sakama bayangifonela bathi ukuphi ngithi ngisendleleni ngibuye police station bathi gijima uma khona kusimthola ngemva. Uma kulele ngikhaya wahohwa wayiswa ngendini engemuva ngale ngizonikhombisa nokuphuhla laphi udoswe njani wayokubhaciswa ngale uma angazi mara iphunga lakhe beli strong ukuthi kungahlala lingazwakali njani inganamuntu olizwako ngoba bekunuka bonke abantu bebalabe bajamele lapha baze bacotshwa amapholisa kathi mina ngiyangena uthudwe ngimi ngithombe nanzi ngiziphethe ukuthi bekanjani bekufanele ngimthude vele
ngoba ukhitshwe namehlo amehlo ngithe mhlawumbe uvuvukile amehlo angazi mhlawumbe mara nangiyomkhipha ku-government moshari kula ngibone khona ukuthi akanamehlo ngathula ngolosine nasibuyelako sithi somhlambisa ngabuza ubaba obereka lapha kathi umalo msingathi akanamehlo wathi iye akanawo enamehlo zangatholakala akatholakali so angazi ngilinde abafuni nento ngilinde autopsy ayizi angiboni ukuthi mamehlo la kuphela angiboni ukuthi ngiwokuphela. Okay. Ngiyaxolisa sisi ngendlela ekwenzeke ngakhona isehlakalo lesi. I think this matter it's very sensitive. Begodi kubonakala ngasuthi ke before ngingena kule ngifuna ukuthola ngizokhulumisa indaba yaka sisininga ke la ekhaya. Si2. Upho sisi? Akekho nje angimazi ukuthi kuphi imfonela kuseni angaba ifoni yakhe beyivaliwe. Uhlala kuphi? Uhlala ekhaya. Nguye bekakhona la into kwenzeka yonke into le na boyfriend yakhe. I-boyfriend yakhe nayo ihlala la ekhaya? Iyeza nje sometimes. Okay, before ngichubeka ngikubuze khulu mhlambe ke ngibuyele ngapha esigodlweni ke ngizwe abobaba ukuthi mhlambe bona uya ngendlela abezwe ngakhona namkhana ulwazi abanalo ngamhlambe lingangani ke ngithokoze ba. Oh babuya baleka ngapha ke ngizwe ngapha kunjani?